إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنات ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الطريق إلى السعادة الزوجية أقوم بكم محاضرات إن شاء الله، وبلتي رد يجورا ملكين بلتي يوكان غمچون بلتي دا وان قدادا. هل كنتنا يا ربي فدي أكم أصدرا ولت الله همني يرو هدو يرو سدي أكنا ولين دبني أرى اللي موضوع سن كاف نجتشورا إن شاء الله تعالى. كان في يا أبلي وانكيا حياني يوكان موجرون أبا مناتي في هذا مناجر أمتتني موتما إيماناتي جرمت mootummaan imaanaa abbaan isii yookaan dura taa'aan isii kagartanii isii masakeetiin deemuun abbaa manaa muslima yookaan nama rabbitti amane tahuu qaba. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa yeroo ilma dhiiraa kana bultiidhaan dhaabbachuu isarra kaaheetiin jedhe sababa waan gartanii waa hedduun isa caalchiseef, akkuma san haati manaallee mootummaa qabdi karaa biraatiin. mootummaa keessattuu taaja qabu, mootummaa taajni mataa isii gubbaa taa'e jechuu haati manaallee isiin tuni gartanii waahila jiruuti dasii ijaatillee akkuma rabbiin keenya quraana keessatti jedhu ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. kanaaf yaa obboleewwan kiyya, samaraan mootummaa abbaa manaatii fi mootummaa haadha manaa walitti dabalamee wanni gartee jidduu jaraatii argamu maaliidha? Wanni rabbiin keenya dubbate waan guddaa jechuu, waan gartanii jiruun isaanii ittiin bareeddu. kanaaf yaa obboleewwan kiyya, har'a wanni ani irraa haasahuu barbaade obboleettiiwwan teenna ta dubartiitiin bantuun qalbii abbaa manaa keetii harka kee keessa jiraa jechuudha. isinii galaa miti? bantuu yookaan mafcaa yookaan miftaahni qalbii abbaa manaa keetii yookaan jaarsa keetii harka kee keessa jiraa jechuu irraayi. yaa ummata muslimaa ka dhiiraatiyoo, yaa dubartii muslimaa tagartanii na dhageettoo, gammachuun haqiiqaadha tamana keessatti argamtu abadan argamuu hin dandeettu yoo manhaja rasuula rabbiitii fi ka rabbiin keenya nuu kaahee hordofne malee. yoo qajeelluma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jala deemnee hordofne malee barachuu wajjiin haqa gartanii abbaa manaatii fi haadha manaa barachuu wajjiin. har'a yoo rabbiin fedhe wannan irraa haasawu fuudhaa fi heerumni kuni sunnaa rabbii keennaati, waan rabbiin keenya karaa godhe aayaadha, ammas sunnaa nabiyyootaati. akkuma san ilmi namaa kunillee wanni inni irratti uumame
والفوري والهرودا أكو مثلا والقنمتي يوكان والإنجرين إرى أدو هنتهن وننر إرهاسهم حق قرتني ظاهر باتي حق قرتني أدى تنمني قرتني كيست حقيقة عن قد لاليو جد مليه هو بنرى حاسوه إن شاء الله تعالى كناف يا أبلي وانكية دور درسو هذا مناتين حاسوه بربادا هذا منات عقلي قبدو تربي وفي صداتو تقرتني رسول ربي جل ديمتو تهدي يوكان قجلو ما نبي محمد كران وقدن هردفتون حاسوه بربادا maal jechuuni fedhe beeytu akkamitti abbaa manaa keetii gammachiiftaa akkamitti abbaa manaa keetii miftaaha qalbii isaa harkatti deeffattaa waa'ee kanarraa haasa'uu barbaade bi'idhnillaahi ta'ala rabbii yoo kana laafitu taate kanaaf jecha obboleewwan kiyya ka dubartii ka dhiiraallee odumaana dhageettu tokkoffaan qalbii abbaa manaa keetii wanni ati harka keetitti deeffachuu ni dandeettu namni aqlii qabdan waraqaa irratti barreeffattanii nuqxaa nuqxaan jechuu takka takkaan yeroo ani maqaa isaa dhahe tokkoffaa wanni qalbii abbaa manaa keetii harka keetitti deeffattee yeroo feete bantee yeroo feete cuftu ka godhattuun tokkoffaan husnul khuluq amala gaarii qabaachuudhaan yaa obboleewwan kiyya safiinaan jiruu duniyaatun yookaan wajji jireenyaatun yoo gartanii suuta deemte malee bubbee akkanatti abomboleetti akkatti bubbiftu tuujii bishaanii ka akkanatti safiinaa tana sosochoosu kana keessaa bayuu hin dandeettu haqiiqatti yoo ka dubbanneetiniin jennu taate doonii gartanii jiruu abbaa manaatii fi haadha manaa tana namni isii masaku eenyu inni abbaa manaa muslima ka rabbiin sodaatu ka aqlii qabu collee isatu iyyuu doonii tana gartanii oofuu dandaya namni irratti gargaaree shufeera kanarratti yookaan gargaareetinii wajjiin akka isiin najaahaan daangaatti baatu ka godhu eenyu inni ree haadha manaa ta rabbiin sodaatte ta aqlii qabdu qaruuteedha kanaaf ammallee irra deddeebi'ee najaahni yeroo hundaa istimraaraan ka argamu ziqiin gadi dhaabbachuun qalbiin namaa raahaa godhuun ka ittiin argamu yoo jaartiin yookaan haati manaa ta aqlii qabdu ta rabbii ofii sodaattu akkaataa abbaa manaa itti gammachiiftu ta beeytu yoo nama wajjin jiraatte isiin suni وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسين سني أكاتا قلبي أبا منا إسي اتقبتو تبيت جتشورا يا أبلي وانكيا أخلاق غاري قباتون أكوان بريدارا دبرتين إسلامات أكوان إسين اتنبريد أخلاقاني حسن الخلقين كوني كرا قبابا أتي أبا منا كيتي اتنبوجي ودندت قلبي إسا دبرتين أخلاق نسي غاري كادب قبدو كيان نفي قرتني الفودما كقرتني والجنجرين في هاسوا في أخلاقا قمنا هاسوا أبا منات ديبسو حال غاري دان تلشتين بيتو حسن الخلقي كنان يوكان أمل غاري كنان قلبي أبا منا إسي بوجئو دندتي كوني قرتني مرمتي تقول لي هنقبو كناف يا أبلي وانتيا دبرتين تني نقصي قباچون نملا بريدوما كيستي يوكا غرتني فقطو تهوتو ملا يوكا نما غرته هيتي الدنيا ان قبل تهوتو ملا يوكا نما زرين سي غرتني لافتو تهوتو ملا اكو مسان غرتني اسم مانو نما غرتني فايده ان قبل فا تهوتو ملا فكينيا في علمي فار ابدي هم عدداتينو يهاتاتو لكن بكسني مالين قوتي أخلاق غارين قوتي جتشو وان أبدسان هندا وان إسين شفتون فوكنا بفوفيسان اللي يرين نور إسيسان اللي الدنيا أبنا هيما إسيسان اللي وان إسين شفتون مالي دا أخلاق غرتني تلوراني يو أخلاق أنقباتين فايدان بريدو ما مال إنني دبرتي تين نبرت يو أخلاق أنقباتين فايدان الدنيا قباتشو مال إنني يو أخلاق إن قباتين فايدان قصتي سي قدو تهو يوكا قصة غاري تهو را
مالسين ودوغس قريش اللي كتاتو تاتي قيمان قبض جتشو يا أبلي وانكية كناف يو الرب نسي الرب بدا كتاو تاتي يرو أبان منا إسي على ألسينو سبحانه وتعالى يو أكوان قرتني ibidda jahannam ka arraba namatti baasu yookaan ka hafuura namatti baafatu ka isiin taatu taate faayidaan isii maal innire kanaaf yaa obbaleewwan kiyya khuluqa gaarii qabaachuudhaan abbaa manaa keetii booji'uu dandeettaa jechuu fedheeti kanaaf yaa ikhwatii fillah akhlaaqa gaarii qabaachuun waan guddaatti nama geessa kalimaa xayyibaa abbaa manaatiin haasa'uun khuluqa gaarii qabaachuun adabaan abbaa manaa wajjin jiraachuun كوني سيفقرتني دبرتي مسلماتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث سيئة ترمذين وديس كيثت مالجرا ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق قويا قيامة ميزان يوكا يرو قابرتشا فول ربي درد أبتيتن اندلقا إساني ميزانو كإر قرتني ميزان إساكاس حسن الخلق أولت هنجر جد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كوني حديث صحيحة أقوم مثل رسول ربي دبتني أما اللي حديث سيئة كيستي عائشة را حديث أديفمي ما جت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن نمن مؤمناتك درجة حسن الخلق قفان درجة نما صومو كهالك الرب جت أبتو نقب جدا كناف يا أبلي وانتيا كدبرتي دا دبرتي مسلمة كيستو دبرتي هيرمتي أبا مناجل جرتو أول قرتني مفجع يوكا قلفي يوكا فرتو أتي قرتني قلبي أبا مناكي كمسلمة اتين بنتو يرو برباد جتو يرو ما برباد كأتي اتين بنتو مال النجني حسن الخلق والآداب أخلاق غاريك أباتشو كلمة بريد اتهاسه كلمة قرتني إسا قمة شيفت اتهاسه كانان قلبي إسا حركت ديفتة يرو فيت بنتي يرو فيت شفتا قبضو تاكا لمو ونتي أبا مناكيتي قلبي إساء اتين بنتي حركت قبضشوني دنديتون والربين كيسي قودتي جالتشو والربين كيسي قود جالتشون وان قد قبا كن الدلبي قرتني ربين كينا نما كنو هذا مناتي في أبا منا جدو كاو أبا مناكيتي فقيرة يوكا هي سلها تو سبحان الله يو إني هي سلتي والربين كيسي قودي اتجالة جنسني منا كي نمل كيسا نقم مچيسا أكا غاري قرتني منا كي باريچيسا فكين ياف أبا منا كيتي كمسلمة حال لسا جدو جريسة تهوتو مالا فكين ياف بريدو ملي أغس مرن قبو يوكا برم سلي أغس مرهن قبو واتقو إسي ملي غوستي سالي يوكا قرتني حغس هندامتي إنم مالين أمو قرتني يوملالتو حقس مرامتي وعلى كل حال حدود جرو دنيا خنرة تقو إسي لافن نقبا كناف يا أبلي وانكية يو أتي قرتني والربين كيسي قودسا كما إن ربين كيسي هري إسو مسانو سي هرسا اتكسبر تتاتي سبحان الله والربين كيسي قودسا كاتي هنجبني كقرتني تنين غنما قلقلا اتهن آري قدر ربيت كجارسكي كان هني من وركيتتي أكنا نقولي مالي كجتة غنما قلقلا وركيتتي كهني من كأيبي إساءة إسا سترتو كأمانا يوكان نغيان سوجين إن جراتو سجالته طمأني الآن كسوجين جراتو سبحان الله أبا مناتو جارتي أكنا يو حال أما دبني كان رت أرجي سفقرتني بريدو كان رت يو أرجي قلبي نساء كم تاتي والله نقمدا قلب قمت سالي نبلتي جرون سالي جرو بريدو تاتي جتشو جرو طمأنينة قبدو جرو قرتني راحة قبدو جارتي أكنا تربين صداتو تقيقي كقرتني والربين إسي قودي قرتني اتسبرتيتنين قدر ربي كينا تسبرتو كوني يا أبلتتية درما جتشون درما قرتني قلبيتي يو قلبين تي والربين سي قودي أبا مناكيتي لافا كأني سي ربين سي هيري كان اتسبرتيتن أتجت جنان يوكا درمان قلبي داتنا حديث صحيح بخاري في مسلم كيست أديفمي رسول ربي مالجر حديث أبي هريرة رأى أديفمي كيست أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض
duruma jechuun addunyaa baay'achuu miti yaa obboleewwan kiyya. Duruma jechuun fooqii walirraan ijaaruu miti. Makiinaa kaanirraa walirraan bituu miti. duruma jechuun maal inni jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam walaakin al-ghinaa ghina an-nafs. duruma jechuun duruma gartanii qalbiiti jedhan. duruma qalbiiti. yoo qalbiin tee dureetti taatee waan rabbiin kee sii qoode kanaan qanaa'aa itti qabaattee waan rabbiin kee sii kenne kana itti sabbarte duruma jechuun kana. kanaaf dubartiin rabbiin sodaattu, dubartiin gartanii khaaliqa isiitti amantu, dubartii waan rabbiin isii qoodetti sabbarteetiin hin jettu, kanama isii olii hin laalle obboleewwan isii jiruu duniyaa keessatti, kanama isii gadii ilaaltu jechuu obboleettiiwwan isii ta isii gadii kalaaltu amrii gartanii isii yaachisu keessatti. Wa'alaa kulli haal ati maal laaluu qabda? yoo laaluu barbaaddellee xaa'aa keessatti warra sii olii laali, xaa'aa rabbii keessatti. ummata gartanii iltizaama qabu, ummata akhiraa dalagatu, ummata qur'aana rabbii qara'u akkamitti akka jaraa ta'uu dadhabe jedhi malee addunyaa keessatti akkamitti akka jaraa ta'uu dadhabe hin jedhin. yaa obboleettiitiyya gara obboleettii ta'e ka rabbiin kenna isaan duroomsee hin laalin. rabbiin kenna abbaa fedheef addunyaa kenna, abbaa fedhetti tola oola. nama fakkeenyaaf makiinaa konkolaataa gaarii qabu ka mana keessa waan gaarii mana keessa afatee yookaan itti qanani'u kana hin laalin. garam laaluu qabda? gara gartee warra sii gadi, warra dhibee qabu, warra cudhirii qabu, warra gartanii lukaanuu gartanii deemee hin dandeenye garas laaluu qabda. gara faqiiraa, gara miskiinaa, gara warra biyyaa bahee, gara warra gartanii jiruu dadhabee laaluu qabda. warra gartanii dhibee mana isaaniitti isaan galchee firaasha gubbaarraa aaduu kanneen yoo laalte wallahi rabbii kee faarfachuu qabda. tokkoffaa rabbiin tawxiida sii kenne, islaamummaa siif kenne, caafiyaa rabbiin siif kenne, jaarsa gaarii, abbaa manaa gaarii rabbiin siif kenne. kanaaf gartee rabbii keetitti faarfachuu qabda. ijoollee gaarii rabbiin siif kenne, mana gartanii ati keessa galtuu rabbiin siif kenne, nyaata nyaatteetiniin sirraa hafu rabbi sii kenne, uffata uffatteetiniin awraa keessatti rattuun rabbiin siif kenne. kanarratti rabbiin faarfachuu qabda. kanaafuu yaa obboleettii ta muslimaa addunyaan tuni akkatti dhibee hin taatuu beeki. jiruun duniyaa tuni hin baddi, hin dhumti. qalbiin namaallee ni rifatti, hin hiyyoomatti. kanaaf yaa obboleewwan kiyya lubbuun ilma namaatun yeroo gartanii hiyyummaan durummaarra gartanii isaaf caalutu jira. kanaaf yaa ikhwatii fillah yaa obboleettii ta dubartii tana dhageettu odoo gartanii waan jiruu duniyaa tana guutuu walitti qabaniillee sii kennanii wallaahi raahaa hin argattu yoo abbaa manaa keetii wajjin raahaa hin qabaatin. fakam obboleettii teenarraa namni nuti beeynu nama meeqa ka abbaan manaa isii duniyaa qabu ka isiin raahaa dhabde. raahaa jechuun yaa obboleewwan kiyya raahaa qaamaatii miti, raahaa qalbiiti. kanaaf ati waan rabbiin siif kenne itti gammadi, waan rabbiin siif kenne itti shakkari. subhaanallah. kanaa jecha qalbii tee gartanii yaadaan of hin guutin mushkilaatu mana kee guuta. waan rabbiin siif qoode itti gammadi, warra duniyaa hin laalin. irra guddaan wanni ati abbaa manaa keetii qalbii isaa ittiin banattu wama rabbiin sii qoode kana jaalachuudhaa beeki. hin himatin, ittin aarin, qadri isaa hin xiqqeessin, waan inni gartanii hin qabne fidi hin jedhiniin, isan ceybessin hiyyummaa isaatiin yookaan nasaba isaatiin yookaan zaatuma isaatiinu yookaan dalagaa isaatiin yookaan barumsa isaatiin isan xiqqeessin. fakkeenyaaf yoo ati sadarkaan barumsa keetii sadarkaa guddaa ta'e yoo inni nama gartee waa hin beeyne ka ta'u taate kanaanillee isan xiqqeessin. wallaahi sirratti haraama. qadara rabbii irratti gartanii sabbaruu dhabuu kee kenna kun, waan rabbiin sii qoode jaalachuu dhabuu kee kenna kun. kanaaf dubartiin muslimaa dubartiin rabbii ofii sodaattu ibaluun teen akkanatti jiraatti jechuun hin barbaachisu. ceebii jaarsa keetii fattashuu hin barbaachisu. ibaluun teenna
akkanatti gartanii gammachuu keessa jirti waan akkana abbaan manaa isii biteef yookaan tallaaja akkana viidiyoo akkana yookaan meeshaa akkana biffee akkana maalii akkana hin jedhiniin bakka akkana waliin deeman isii waan gaarii keessa hin jirti an ammoo hiyyummaa keessa jira ofiin hin jedhin abbaa manaa keetii bira teette maaltu akkatti anaa kana shaqiyyii yookaan hongoytuu na godhe maaltu akkanatti na salphise anaa kana warra gartanii namicha kanatti na heerumsiise rabbi dhaba isaan haa godhu hin jedhin baraata akkasiittu jira abbaan manaa isii televizhiina akka ollaa isii hin binneefiimi yookaan ammoo uffata akka abbaa ollaan isii godhattu yookaan dubartiin akka isii godhattu hin binneefiimi maal jetti beeyta umriin isaan haadhumu warruma namicha kanattuu na heerumsiise balaan isaanitti haa bu'u maalumaaf kana hiyyeessatti na kennan subhaanallah akkas hin jedhiniin guyyaa mana keesseen irraa salphadhe hin jedhiniin guyyaa mana keesseen irraa rakkoon na seente hin jedhiniin laa ilaaha illallah guyyaa fuula kee arge irraa yaaddahe hin jedhiniin dubartiin akkanaa dubartii waan rabbiin kenna isii qoode hin jaalanne jechuu kanaaf yaqiinaan wanni beekuun nurra jiru kalimaan akkanaaf fokkattuun tuni wajjin jireenya keessan akka huccuu cicciramtutti cicciraa beeki rahmata jidduu teessanii wal jaalala jidduu teessanii ni balleessaa beeki kanaaf yaa obboleettitiyya irra guddaan bantuu qalbii abbaa manaa keetii maalidha jenne waan rabbiin kee sii qoode jaalachuudha rabbii keettuyyu beeka keessa kee rabbii keettuyyu rizqii qooda hikmaa ofiitiin rahmata ofiitiin rabbii keettuyyu abbaa manaa ka akkanaallee sitti erge bakiilallee haa ta'u fokkataallee haa ta'u hiyyeessallee haa ta'u nama gartanii zariin isaa laafaallee haa ta'u rabbii keettuyyu sitti qabe rabbii keetitti sabbarii jaaladhu qalbii abbaa mana keetii laafaa san wanni ati ittiin banattee yeroo feete ittiin qolloftu akka gartanii durjii mana keetii yookaan saaxinii mana keetiitti waan rabbiin siif kenne itti jaalachuu alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir rabbi santu yusii qoodee bar sadaffaan wanni ati qalbii abbaa manaa keetii ittiin banattu waan isa wajjiin murteeffatte guutuudha yaa Allah dubbiin dhufte amma maal jettan abbaa manaa keetii waliin maal bulfatte ati maal jettan maaluma bulfatte mee ati abbaa manaa keetii waliin maal bulfatte maa ahlaahaa wa rabbil ka'bati min haadhihi kalimaa bareedduudha baraatun alwafaa jechuun kun wafaa jechuun yookaan ammoo ahadii waan isa wajjin dubbatte guutuun wallahi khuluqa bareedaadha ma'anaan kana ayyaamni duniyaa tuni gadi hin teettu hedduu namaatu ka hiyyeessaa duroome ka dureessaallee hiyyoome hedduu namaatu ka ulfinna qabu xiqqaate hedduu namaatu ka jajjabeenna qabu daciife kanaaf yaa obboleewwan kiyya abbaa mana keetii zamana garii rakkoon itti bu'ee musiibaan duniyaayyuu haa taatu itti buutee fakkeenyaaf fayyaa duraan qaburraa gara dhibamaatti garagala duruma duraan qaburraa hiyyoomata jajjabeenna duraan qabu daciifa jaartiin aqlii qabdu bakka kanatti beekamtii beeka jaartiin saalihaan tagartanii waa wajjin bulfatan namaa beeytu ka abbaa manaa isii bira dhaabbattu yeroo inni rakkate yeroo inni musiibaan itti buute ta bira dhaabbattu yeroo kana beekamtii beeki subhaanallah kanaaf dhanbii isiitii fi ka abbaa manaa isiillee ta dhoysitu yeroo kana beekamtii beeki ayyaama kee ka gartanii jiruu duniyaa irratti yookaan odoo inni fayyaa hin dhabin gaarii wajjin dabarsite san yaadadhu ayyaama kee ka wayta inni aqlii qabu waliin dabarsite san yaadadhu
ayyaamake kawaytanni quwwaa qabu akka gaarii si wajjin jiru san yaadadhu yeroo hundaayyuu kalimaa duraa wajjin turtan san ijatee duratti qabi walaa tansawu alfadla baynakum gara haala inni amma itti jiru hin laalin ija rahmataatiin ija adabaatiin isa laali ija jaalalaatiin ija gammachuutiin ija tawaadu'aatiin isa laali abshir jedhin yaa abbaa manaa kiyya dhiifa manaa godha kalimaa garii yoo fayyadamuu fedhe hin fayyadama maaliif waa'ee dubartii har'a jalqabne kanaan boodallee gartanii itti fufna kalee fi dheengadda yookaan torbaan lamaan tare waan dhiiraati amma ka dubartiiti insha Allahu ta'ala abbaa mana keetii yoo duraan akka gaarii wajjin jiraatte waan nyaattan waan dhuydan bultii keessatti illee akka gaarii wajjin jiraatte har'a inni fayyaa dhabnaan biraa ijatee gara biraa hin mil'atin abshir yaa habiibii jedhin bira dhaabbadhu qalbii teetiin bira dhaabbadhu abbaa mana keetii wallahi waan akkanaa ka gaafa ati naa goote an hin daganne bar jedhin waan akkanaa ka gaafa naa goote ka akkanaa jedhi bira dhaabbadhu yaadachiisi akka qalbiin isaa gammaddu hal jazaa'ul ihsaani illa al ihsaan wallahi jaartiin aqlii qabdu jaartiin rabbi ofii sodaattu kawaan inni duraan isii godhe ahadiisan isaa guuttee qalbii abbaa manaa isii gammachiiftuu beeki kagartanii hiyyummaa duraan qaban kalimaa tanaan isa duroomsituu beeki manni hiyyummaa yoo jiraattellee kalimaan akkanaatun yoo jiraatte durummaa qabdi beeytanii wallahi durummaadha manni suni dureessaa beeka kawaan akkanaa naa goote yaa abbaa mana kiyyaa yaa habiibi yaa akkana yaa umrii kiyya jedhin kagaafa waan akkanaa naa goote kawaan akkana naa goote insha Allah rabbi haala keenya kana nurraa jijjiira abshir jedhin wallahi manni suni dureessa yoo waan akkanaa qabaate yoo dhibeen abbaa manaatti jiraatellee wallahi hin fayya yoo dayqii wahii itti jiraatellee gara bal'innaatti isaa jijjiirama yoo mushkilaa wahii itti jiraatellee hayaan isaa ni tolti akkas jedhin ati bira dhaabadhu yoo waan inni duraan sii dalage moromte hoo maal naa goote akka gaafa si bira dhufe maal si bira argadhe rakkachuu malee obboleewwan tiyya waan akkanaa qabdi yaa abootuni gartanii kalimaa badduudha fadli jaarsa keetii hin moromin arjummaa inni sirratti oole hin moromin hadiisa zaynabaatti radiyallahu ta'ala anhaa rasuuli rabbi maal jedhan inni ra'aytu an-naara wa ra'aytu akthara ahliha an-nisaa jedhan an ibidda argee jira irra hedduu warra cadaabaa irra hedduu warra ibidda sanii dubartiidha jedhan yaa obboleettii tiyyata muslimaa subhaanallah yaa warra amma na dhagahaa jirtu an isiin haasawaaf jiraa beeki dubartii muslimaa ta gurra qabdu ta aqlii qabdu isiin haasawaa jiraa beeki maali rasuuli rabbii inni ra'aytu an-naara wa ra'aytu akthar ahliha an-nisaa jedhani akkam taata irra hedduu warra cadaabaa dubartiidha jedhani akkam taata ati keessa jirta mee of laali dubartiin gaa ta aqlii qabdutu jira waytuma sanuu jamaa dubartii keessaa ol utaalte yaa rasuula rabbiitiyo maaliif akkanatti warra cadaabaa heddummaattan cadaaba keessatti dubartiitu heddummaatan nuun jetta jetteen maal jedhanii rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam yakfurna al-ashiira abbaa manaatti kafartan jedhaniin tola inni sirratti oole waggaa guutuu ka inni tola sirratti oole guyyama tokko waan hamtuu irraa agarte maa ra'aytu minka khayran qattu jettan jedheen takkaatu yoom khayrii sirraa agarre jettanii kanaaf jedhaniin hayyeegaa dubartiin muslimaata aqlii qabdu ta rabbii ofii sodaattu haala badaa haala fokkataa akkanaa kana hin jaalatti haala yaraa kana hin jaalatti kagartanii jahannamitti isii geessu kana ni jaalatti walciyaadu billah kanaaf yaa obboleettii tiyyata muslimaa irra guddaan bantuu qalbii abbaa manaa keetii kagartanii itti ufiillee milkooytee abbaa manaa keellee ittiin milkeessitu qalbii isaa maaliidha jenne waan inni duraan sii oole san dagachuu dhabu أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق نساءنا وزوجاتنا الوفاء
rabbiin dubartii teennaa yeroo nu rakkanne rakkoo dura waan dabarsiisan yaadachuu rabbii keenna kadhanna. Kanaaf itti aansee xaa'a isa jechuu waan maasiyaa hin tahinin isa jechuu waan inni si mare hundaa jedhinati. Kanaanillee qalbii isaa banattaa beeki qulfi maftaan harka kee jiraa beeki. Kanaanillee qalbii abbaa manaa keetii ni bantaa beeki. Yoo waan inni gartanii si mare hundattuu marhabaa jetteen marhabaa. Yoo maasiyaa rabbiitti si ajaje malee yoo maasiyaa rabbiitti si ajaje jedhin subhaanallah. Yoo inni gartanii waan maasiyaa rabbiitti sin ajajin ammoo marhabaa. Hin moromin dura dhaabbattee hin karaakkarin. Yoo gartanii gamaa gamana wal karaakkartanillee ittiin dheeressin. Maaliif ni dallansiifta? Fakkeenyaaf yoo inni gartee ka qalbiin isaa si jalaa laaftu taate sanitti fayyadamtee isa miidhin qalbii tee gartanii gadi qabiif qalbii teetiin gadi cabiif. Yoo duniyaa qabaattee inni hiyyummaa qabaatillee qalbii tee gadi cabiif rahmata isaa godhi. Kanaan gartanii jiruun duniyaa namaa deemti yaa obboleewwan kiyya. Yoo inni si mare hin didin homa fedhettu si haa maru waan gartanii maasiyaa rabbii hin tahiniin. Hayxi gartanii abbaa manaa ka haadha manaarra jiru tokkoffaan yoo inni isii mare jechuudha. Subhaanallah. Dubartiin saalihata jedhamtu wanni ittiin likkamtu dubartiin saaliha maaliin beeytan beeytu dubartiin saaliha maaliin beeytan mee ol barreessa maaliin beeytan dubartiin takka saaliha jechuu dubartii saaliha addunyaa mataa'un wa khayru mataa'ihaa imra'atun odoo jedhanii dhiisanii rakkanne bara. Rasuuli rabbii baay'ee nama ajaa'ibaati bara. Dubartiin meeshaadha jedhan irra gaariin meeshaa dubartiidha. Dubartiidha jedhanii odoo dhiisanii waa rakkanne maal jedhan beeyta almar'atu saaliha jedhan dubartii gaarii jedhan. Ati amma dubartii gaarii sani abbaa mana keetiitiif dhiifama fuula keessa wallaaltanii walin lolina. Yoo abbaan manaatii fi haati manaa wal bira jiraattanillee ati amma dubartii saaliha waliin jettanii fuula keessa waliin kabalina. الحديث رسول الله سنتيمه والله صالح سيب ما يسي تراها قران جرتو على ويتقلت سي وجنها سبان جرتو نياتا كيسي كندان جرتو والله دبرتي صالح غيو لالت سي گمچيفت غيو بيا برادم تسيتيسيته غيو جولتي امانه سي والله دبرتي صالح ما جرى الرسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرتي صالح ويتجدن المرأة الصالحة دبرتي صالحة مالين بيتن ملكا اسني كن جولة ديرا يا ديرا ملكا مالي لمكان إسا سفرت جتشو سفرتون دبرتين تي صالحة مو صالحة متجتشو اتين بيتو واسدي ون رسول ربي لفكاين 100 ميزان سدين الرايو كايلالي كافتي ميزان جارتين تي أقام كيلو ميكا كافتي لال كيلون درا التي إذا نظرت إليها سرتك تمام وتأجلال تتكتي من سجمة شيفتو جران دبرتين غريم برا يو إجلال تكرتي سيكسي سفتاتي لكن أخلاق غاري يو قبات أمو بكسن شفنت جتشو بوتا أخلاق عليه في جنسان يو قبات فولا إسي يو قام إسي كغرتني هم بري النسان اللي وان إسي شفنتون أخلاق غاريني يو أخلاق غارين قباتين فول بريد مالي وتأتي أفهم بنتو يو غرتني يجين برا يجين يرو الكان قد يافتو وان كل فتو فكاتي متي ما جتن أما سري ويتتي واللولتو يو كاويتنا من ياتشوف ديمتو الكان قد يافتي متي برا كان قوتي الكان قد هم كل فتي فكاتا كبار إلالو لا أبدا هم كل فتي واني نمج روف ديمتي يو أكس تاتي أكم فوت جارتين مان تيتم بنين سما تاتي وفي فولا يو لالتو واني سبحان الله وان تنفي نور عليني فكات ويتاتي أفهم بافتو لو رأيته تفتح فمه ما الجري
لتوهمته النار بابا من النار يفتح يا بيت انت قد دوبي يرو إسين أشي أفهم بابا تجري أكم وان جهنم ستي قد بنا مي فقط جهنم ما أفهم ستي بنا إبد يو أكست احتمال في قوت فايدان انجرو يا دبرتي إسلاما حاجة في اعتبارات ديف يو أخلاق أقارين قباتين يو أبا مناكيتين كبجين يو وان سيجرو إيه انجرين فايدان كنجرو بيك كنان لك كان جرى رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبرتي كنان ملكا جرانسان كنان قران جران واسدي تقفا يوم أجلال تسيقام مجيفت دبرتين برها حاجة في تحفقت تسيقام مجيسو يالت يو إسين سيقام مجيفت خلاص غيار أبا برا مالين سيقاي أبا برا دبرتين إسان فقط ياسين جرو مالين سيقاي أتما وتتغرتي لالتراها قول قلبين تراها سيقول الحمد لله جري غراكيس بدأبو نمكنا ما فربنا هيري بدي يسمار قدانين كوني وقودك بربك يبرا جريت قلبي تكي سليتات يو والفوتين لجتشو بات هدو بيت أنا مني وانا كنا ولدتني مو غرام وفي كيس الحمد لله جريت مجلسة مالي فالحمد لله إن جنة جتني ولين كراكرنا كنا في أبلي وانكية تقفان يولا التسيقم مجيسو لما فهم مالين يو أتي مرت وانا كنا ناقود يو جتين مرحبا مرحبا خجت جتشو مرحبا يا أبا منك يا كاسين جت وانا كيمبودا سنت تقول تتوا ولين جتن نمو برتني كل طريقة نمو أددان قبوا ولين جت دي فما قرتي ناقود ولين سن نما غوردا تسكي سجرا هذا بس نرت لابون برباچتو لكن موضوع لكن موضوع نمني كنا ولتن هاسو ينف هاسوان هذا دين كنا قرتني وانا كان عليه قبا قبا ات امر دين كنا ولين جرين يكوني ات امر دين كنا كان في ابلي وانكيا لما فوني ادمنا كيتي صالحه مو جارتين تيتوني دبرتي صالحه مو بدو رجچا ونت تيم بيتو يوماتي امرتي مرحبا سنجتي معلومه كن من اجا قلتن ددبنا يقاق كيسن يو كان انا مسمبر اسيتنا دبتهايو لا ابدا اكسن جت دبرتين صالحين مرحبا يا ابا منك يا ابا كدير يا ابا عبد القادر مرحبا سنجچو قبد جچو فول بشاشان سرا فدچو قبد يو إسين أكثت كسرة فلتتات بدون ضجر ودوهن آر ودو قلبين إسي قرتني إن ضيق من يو سرة فلت دبرتي صالحة بيكي هركت تمرت له قبط له أكثت جلا همباني اتدوي رتدوي دبرتي صالحة رسولة همني دبين أكثي صدفا مالنين وإذا غبت عنها حفظتك يؤتي بيادم تلي الدنيا كالتي فتي وجولة كالتي فتي نفسه وفي التي فتي نفسه وفي تيجي مالين والله عجيبة سلا رسول كوني نمو مكم ربي إنه كني نسبه وفي الله سيتي تجرير نفسه دبرتي تابا مناتي برا نفسه دبرتي جتون قام نسي كعبا مناتي جتو قام نسي كعبا مناتي سيتي جتو سيتي تجرني الرسول وفي تي فتنجنني برا ما جتن كوفي تي فتنجنني كقام أغرتي وفي يوكا الدنيا كي جولة كيتي في كان اللي تيسي أيوة دبرتي نقتي دبرتي صالحة هيأتي يا دبرتي إسلام أتي تامي كيسا ميام تامي كيسا كان مراق أبدا يو سلالة ست جمدا موكانو ما أغرتني ييرتي مفرتها ديمتات لا أبدا يو سلالة راها قدو قبستي yoo si eemare raahaa godhuu qaba sitti yoo si biraa deemellee raahaa godhuu qaba haga fedhe haa turu ala waggaallee haa turu waggaa lamallee haa turu kudhanillee haa turu ati ismatiifi subhaanallah yoo inni si waamellee ee jedhi yookaan malaa'ikaa rabbiitu sitti dallana yookaan malaa'ikaa rabbiitu sitti dallana كناف يا إخوتي في الله أفرفان بنتو قلبي أبا مناكيتي دبرتي تو كيف بيقولا جايبة في الدجت تاشي كن دبرتي تو بيقو جتشو مال جتشو ما يتغارين برا دبرتي دي رفسيتي يو dubartii ufseewwan baraa surree godhatanii yaa'u qofaa miti dubartii ufseewwan surree illee godhattee ati akka dubartii yoo taate
barbaachisaadha. Dubartii ta'uuf beekii siin jedhan sifaanni reefu dubbanne sifaanni babbareen reefu dubbanne suni itti dabaltee wanni qalbii abbaa manaa keetii ittiin bantu yeroo feeteen banta akka durjii keetiin beetaami mana kee yeroo feeteen banatta yeroo feeteen qollofatta akka nam tokkollee si harkaa seenuu hin dandeenye qalbii abbaa manaa keetii baraa namni gariin qalbiin isaa banaa jedha manni isaa banaa abbama fedhe ol seenu sareelleen oluma seenti jeedalli adurreen hantuunni wanni jiraa marti oluma duuda mana namaa garii laa abadan abbaa mana keetii gartee akkas ta'uu hin qabu. Abbaan mana keetii si qofti bantee ati qofti cufuu qabda. Yookaan nama isa banutu jira baay'eetu jira wanni ol duudu. Maal jettati dubartii Islaamaa? Dubbiin kun hin tahaa bara. Wallaahi dhugaadha. Haqiiqa mallee yooma jirullee. Wanni ati isaan bantu qalbii abbaa manaa keetii dubartii ta'uu kee uf beeku. Dubartii ta'uu kee uf beeku jechuun maali inni? Maali inni? Keessa dubbii kanaa mee gadi buunee haa laallu. Dubartiin gariin baraani dubartiidha akkam jechu dubartii kun horee shinshinii godhadhaa yookaan maa inni qamisii godhadhaa surree godhataa hin jiru kun ogartee guftaa yookaan uffata guftaa jedhan kana maa shaashiillee hidhadheetuma deema calleellee mormumarraa qaba hin dayallee anuu dubartiidha maal jechuu isheen sila maal dubartii jechuun maal inni jedhee mataa isaa keessa yaa'aa jira bar laa abadan dubartii taatee dahuu qofaa miti dubartii taatee callee mormatti hidhachuu qofaa miti warqiillee hidhachuu qofaa miti. Shaashii fi shinshinii godhachuu qofaa miti dubartii ta'uu kee uf beeki ma'anaan kanaa uf babbareechisii jechuu yoo sii galte uf babbareechisii amma isinii galte natti fakkaata inna allaha jamiilun yuhibbul jamaala rabbiin kenna gaariidha waan babbareeda jaalata kuni qalbii abbaa manaa keetitti ta'asiira qabaa beeki abbaan manaa tokko haadha manaa ofii akka gaariin arguu jaalata. بارك الله فيكم ولدت اللي لافسها جزاكم الله خيرا إن شاء الله تعالى أن الرابو كي درستية هاي دوبا أتقرتي قلبي ساواني بناتون أو فبريتش سودا زمن نعمل تكيس جرخوني زمن فقطع زمن فتنان بايت زمن دبرتين قلايات بايت زمن دبرتين قرتني ظاهرة كان أفت تفقات تملي قلا ديمتو كقرتني أفت أفران قمني يكياتو تجرى علم ديراتوكو يرو أرى يرو من إساتي قدبه بوبين قرار رأي ثبوتي بوبين قلبي إساء ثبوتي بوبين قرتني شهواتا بوبين قرقرا قرار رأي سامتي يرو إني قرتي ويتقدبه وانا قنا ألت أرقادك ويتمنى وفي ألسيني جارتي نسان ذافها قبدو واتقابرا جراني كون قمشان وفي التقدنيتي كون قرتني فري الرياء كون قرتني مالي دا يو أكنت أرجع كم تيا مال جتن والله بالله دبين كوني أقعد أبرا يو دبرتين تين أو في جبيسين يو دبرتين تين أو في هيادة يو أبا منا قد بهيد دبرتي برا نمن ربي نصد عنده تجرا كربي نصد أتوك كان مراقب انقبو كربي نصد عنده تجرا كإيمان نساء ودو إيمان إما قبو تقو يسي قرتني لافات تجرا كأكنا كن يو قد بهيد حالك كانان ألت حالة قرتني برا أرقيت ننجدي أكم تهمي أتمان مي دبي كان mana kanatti ol deebi'a jettamoo ol hin deebi'u jetta yeroo mana ofii taa'u wata sibira ol seeneetiin hin taa'u hafuurri badaa yoo gartee sirraa itti dhaye hafuurri qullubbii shunkurtii maalii daaraan aarri gartee kobootaa hommaan arge aara kobootaa jechuudhaaf dhiifama isin warra saxawuree warra ol guddate warra maashina waa dalagatu waan dur isin yaadachiise aara kobootaa yeroo jedhu dhiifama naa godhu waliin yoo kuni
sirraa itti dhahe subhaanallah yoo dayfi yookaan uffata keetirraayyuu itti dhahe akkam jettaan ati abbaa mana keetii sanirraa mana meeqatu kanaa jecha gartanii one alaaqaa meeqatu addaan cite abbaan manaatii fi haadha manaa alaaqaa meeqatu addaan ba'e wal jaalala meeqatuyyuu sababa kanaa addaan diigame kanaaf yaa obboleewwan kiyya haati manaa takka of laaffisuu hin qabdu bareeduma ofii dubartummaa ofii dubartummaan isii karabbi isiif kenne innuu bareeduma kanaaf ofirratti eeguu barbaachisti laakiin gariin dubartii maal jetti beeytu alaa ana maaliin nagaye jaarsi kiyya baay'ee na jaalata homa takka illee rakkoon qabu ani wallaahi haajaa takkaayyuun qabu ani jaarsi kiyya gartanii homa takka waa qalbiin isaatu waan biraa waan yaaddunatti hin fakkaattu ufiin jetti qajeelaan gartanii na boohara wallaahi kuni wahmiidha wahmii beeytanii wahmi akkas hin jedhinati jaalalti tun baraa yeroo gariin deemtiin baddi rahmanni jidduu nama jirullee hin badaa bara sababni isaa maali yoo gartanii wanni fokkataan sirraa irratti argame dhiifama naa godha obboleewwan tiyata dubartii yoo gartanii afaan keetirraayyuu haa taatu uffata keetirraayyuu haa taatu qaama keetirraayyuu haa taatu wanni badaan gartanii ka itti dhawu taate jaalalti inni siif qabu suni ni jijjiiramtii beeki ati awwanni akkana yeroo akkana jedhu kana waan akkasiittu isinirraa argamaaf odoo hin tahin of tiisaa jechuuf yan of tiisaa kanaaf ati abbaa mana keetii san gammachiisuun dubartummaa ta'e uf beekuudha ani dubartiidha uf beeku yeroo akkana jedhu waa hedduutu keessa jira waa hedduutu badhee kana keessa jira dammaquu si barbaachisa islaamummaan teenna dubartummaa teetii fi bareeduma keetii waliin dhoytu walitti hin buutu dubartummaan tee abbaa mana keetiitiif babbareechifadhu siin jedha islaamummaan teenna abbaa mana keetiitiif uf tottolchi siin jedha kanaaf yaa obboleewwan kiyya dubartiin haraamaaf hin tottolfatti hin agarree isin ta mataan qabnellee mataa biraa ofitti dirtee ta fuulli isii gartee akkuma jirullee qalama ofitti gootee ta gartanii luyti isii shafaafaa yookaan gartanii akaafaa fakkaatullee hom argiteef tottolchitee haraamaafuu tottolfattii miti maal jettan ta ilkaan isii akkuma jirullee homa gootee tottolfattii miti haya ati hoo akkam jirta ta muslimaa abbaa mana keetii ka muslimaa ati ta muslimaa ijoolleen tee ta islaamaa akkam re'ati san rasuuli rabbiini abaare warra akkasiisan sheyni akkana jedhe jettanii gabbaatanii ta mataan qabnellee mataa keessan mataa biraa ofitti hin dirina haraama sun haraama rasuuli rabbiini abaaran لعن الله الواصلة والمستوصلة جدا سنك اسم ربيتي أبا منا جالت شوكبا برتر سنة أغن بتجري كناف إسلام مانتينا بريدما أباچو دبرتين هبا مناتي بريدو اتأججي اتأمرتي waan biraatiif bareechifachuu hin qabdu nam tokkotu jira bara uffata bitee manatti hin gala jedha wanni inni manatti hin galuuf maali beeytu guyyama tokko babbareechifattee haadha mana kiyyaa kana waa ijaan argaa jechaaf galaan laakiin isiin mukkure miskiintittiin waytuma cidha namaatii fi du'a namaatii fi beeraan wal ga'uuf deemtu qofa gartanii waan jiraa mara godhattee kaan ofitti dirteetiniin gadi baati mukkure daciifni gariin akkam godha beeytu ufumaa munaasabaa wahii kaymee bakka warra ibaluu faadha inaa jedha anaa bareechifadhu jecha dadhabee bara mee kay warra ibaluudha inaa irra xiqqoo
achi turraa jedhaan maa inni hadafni isaa beeytu waa huccuma waa gaggaarii godhatteetini waanatti mul'atti jechaa fi mukkuree miskiinni een jetture isaa jecha huccuun godhattu isaa jecha mataan filattu isaa jecha fuulaa hin dhiqattu gariin nama saamuna maanuu gadi hin dhiqattu akkuma jirtu jirti laa abadan akkasii miti dubbiin islaamummaa akkasii miti islaamni nadaafaatti nu ajaja akkuma reefu siin jedhe qalbii abbaa manaa keetii yeroo feete bantee yeroo feete ittiin cuftu ka shanaffaa maalidha jedhe dubartii ta'uu kee uf beeku ati dhiiraa miti bara dhiirti yoo akkuma fedhetti jiraatellee homaa miti dubartiin ammoo akkasii miti subhanallah wallahi waan guddaattu jira insha Allah ta'ala akka isinillee irra naa dabartan ni beeka bakka sanatti silaa waa hedduu jechuu barbaada garuu dubartii saalfadhe wallahi saalfadhe akka dhiiraa sanitti haleelee jechuun ni saalfadhe dubartoota teenna obboleewwan islaamaa وعلى كل حال أتي أفتتلك ماني أقرتا أفتتلك أبا من كيتيتيف أكأني أولي قدي قلبي نساء قرتي قرأ برها لالتو أرقتا وانا نسير آمو عم اللي رديبي وانا نسير آمو كيسا دبين دديمو يرون يرو بدادا يرو أبا منا نمني قرار بوتو بوتا بيتن إذن يوكانا كابون بلتي ورقا فوتيتن أبقوت سنتي namni harka si harka butatu yoo ati ufin jabeessin yoo ati ufin eegin abbaan manaa keetii si jalaa taree beeki abbaan manaa na jalaa taree jettee luka hiitee sireetti na jalaa taree jettee ta'aan oolin akkasii miti atummaan uf tolchu wallaahi qalbiin isaa si biraan deemtu yoo ati uf jajjabeessite yoo ati uf beeyte yoo ati akhlaaqa gaariin isa horatte yoo ati gartee yeroo inni si eemaru marhabaa jetteen yoo ati yeroo inni si laale waan gammachuu sirraa arge uffata godhachuu uffata kee godhadhu ka kaayatte san gabbaas ka gaafa cidhaa yoo ka gaafa muhaadaraa garagaraa masgidarra deemtanii godhattan san godhadhu eegime guyyaa tokko tokko yoo godhatte taan itti jijjiirime wallaahi qalbiin isaa raahaa gooti guyyama hunda wannama tokko gurdima tokko sirratti argin shaashima takka sirratti argin qoluma takka sirratti argaan oli waytamara hinifata namni hinifata foonuma amma namni nyaachuuf hawwu kana yeroo hunda yoo nyaatte yookaan daa'imuma kana yeroo mara yoo nyaatte nama hin ceemisiisu wallahi ni ceemisiisa akkanumaan gartanii lafaa kaasii uumi waan isatti hin tottoltuun ufumaa keetii uumadhu baraa dubartiin aqlee qabdu ufumaa uumtee itti babbareechifti mana kee tartiibatti deeffadhu ufillee tartiibatti of deebisi fakkeenyaaf sireen takka gama tokko yoo torbaan tokko ta'e jijjiiri gara gaanitti ammallee manaa yuun qabnu jettanii mana faranjii keessa gallaa sireen jiha tokko malee hin teettu laa abadan jijjiiri waytee alaa ol seeni sila sireen garam tarte jedhee haa dhama'u garam tarte siree garam guurte ara subhaanallah firaashni yoo garam bade haa jedhu haa soquu mana keessa deeme raahaa godha tartiibatti deebiseeti hatta gadi aantii siree bakkitee duraan jirtu san irraa jijjiiriifati olii gadi jijjiiri torbaan tokko yoo bakka tokkotti sireen isaa jiraatte torbaan kaan gara biraa jijjiiriif haa dhabu bes istigraaba ta'a jechuu qalbii isaa akkanatti hidhi qalbii isaa gadi bayuutti dhiisi mataa keessa isa quu jechaa mi bara ati amma gadi baate maalii taate shayni nu akkana jedhe achin na biraa baddaan jedhinin an akkas hin jenne abadan an akkas hin jenne atummaan toli akka abbaan manaa keetii kuni badu agartaame hin badaa fi hin galaa hin agarta wallaahi hin gala dalagaa odoo dalagaa san hin geessine fiigee gala sima ijaan arguuf sima laaluuf wama ajaa'ibaa dalayde arra jechuuf kanaaf yaa obboleewwan kiyya dubartii ta'uu kee uf beeka ani dubartiidha akka dubartiitti fayyadan sagaleen keellee akka dhiiraa haa taatu dubartiin gariin baraa sagaleen isii yoo isiin haasawtu dhiiru mammana haa ta'a nama fakkaata gogogogoy jedheeti nama haasawa akka fedhe haa taatu dubartima ta'uu kee argisiisi ati abbaa manaa keeti akhlaaqa gaariin itti haasayi hiwaara isaan godhi bira taa'i arra akkam naa oolte jedhiin maalitti si oolche bii jedhiin balbalarra dhaabbattee isiniin gufuu ittiin ta'in
وتأني درجي دكا يوكان درجات دكا الكرو إثين أسيلت إلى لا أقرت برا مسكوتي كيسان قلالتي دفاجرا ساعات كنا قلان بيتيمي إثين أسي جولفتي بلان إثين تابو مالنا قوتني كنا قوتني كنا اللي جبستني كنا اللي من نبلستني وأنا نفاجأ لا لولان أولينت راها قوتي يرو إني على أول سين السكوت قبض سكوتك قبض بلبلات قبض إيج راها قوتي dubartii ta'uu kee uf beeki yoo dubartii ta'uu kee uf beeyte abbaan manaa keetii raahaa godhaa akkasitti beeki sunillee dubbiidha qabadhu ka itti aanu warra abbaa manaa keetii kabaji maal jetta warra abbaa manaa keetii kabaji jechuun isinii gala miftaahni yookaan qulfiin yookaan bantuun ati qalbii abbaa manaa keetii ittiin bantee yeroo barbaadde ittiin cufattu warra abbaa manaa keetii kabaju dubartiin aqlii qabdu bar warra abbaa manaa isii kabajji subhaanallah wajjin jireenya gaarii wajjin jiraatti bara dubartiin muslimaa fitnaa ittiin taatu bara haqa abbaa isaa keessatti fitnaa ittiin taatu haqa haadha isaa keessatti fitnaa ittiin taatu haqa warra isaa keessatti fitnaa ittiin taatu cadaawummaa jidduu isaanii ittiin humtu waljibbaa jidduu jaarsa isiitii fi haadha isaa ittiin humtu kanaaf yaa obboleewwan kiyya kuni dubbii jajjaba bootaan kun rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhan eenyutti tola oola yaa rasuula jennaan maal jedhaniin أمك جرانين هارتي ثم أمك جرانين هاتي سالي أقوم هارتي تيتي تلتي أولي دبرتين مسلمات عقلي قبدو جدو أبا منايسيتي في هاريسا عداو ما ينومتو أنا في هارتي أدام فلت نجتون برات أقدي تجرى مال جتوني قبدرياتي أنا اللي فلتنو هارتي اللي فلتنو جدين نلاتشو ولتنو قبي نهرتنو جدينت دبرتين عقلي قبدو بركة جتيني مقارنة قولناتي ودي الدري ممالي أفان إنجليزي لنياس نتي مالي نبني كن والندرقم سيسين وفي فيها رئيسا يون جرات جت يوكانا وجين جرات لو يوكا هذا تدو كبين جدينين تاكتي تجرابا هر كل فوته يوكانا وجيرات شو يوكا هذا تكبتشو خلاص أنا فتي والإنتانو كنا ملئ لا أبدا نقصين جدينات والله لا يجوز هذا دبرتي مسلمات دبرتي عقلي قبدو تربي قداس وداتو دبين كوني قرتنيهم برباكزو هدو مصيبان كأتين أرقم تدبي كان لا يجوز أبدا حق هذا يسال إرجو كنو في قبا حق جارتي يسال كنو في قبا حق جار لتشويو إرسوهن قبو ظلمي لكن هدون قرتني دبرتو تكينا بكخنت قرتني كفن فتنابو دبن هدون جار سال بكخنت كفي فتنابو دبي قرمات بهو دبي إني كفي جارتي إذا جلت كفي هارو في الرأي سبب جارتي هارو في تين أودي سبب جارتي والله هذا ظلم عظيم كوني ظلم شريعان تين نقرر شريعان إسلاما اتعدويتها تدبين كن أكملت قرتني هاتي منا يوكا نوج جنجرات يوكا أباك منا هارتي وجنجرات نمان جت أبدا دبرتين عقلي قبدو كان هنجتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما جرى حديث أبي هريرة رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه لا إله إلا الله فنيان سالفت متاني بيت نيات بيت ولا تجد أنقرتني يروسدي من أدرك أبويه نمني هذا أبا إسادك أبيه يوكا لمان إسا يوكا تقوكي إسادك أبته إيغا سجانة ربي إسانين هنقلين جران سبحان الله أتأجرت أهبيكو قبدا فنيان كبيت متاني أجر أهبيك دبرتي عقلي قبدو أداني هونغي أدان أبارت رسول ربي سنتنا تجر أجتشو بيك يو هاد أبا مناك يتجبته أداني جانة ربي هنقلو جتشو بيك يو هاد أبا مناك يتيتي هادتين لك جبتو تات حتى أدو شركي رالي جر جراتني مشرك اللي أدو إسان تاني طلعت أولي ربي القرآن كيست نوهي ميجرة وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
وصاحبهما في الدنيا معروفا جدا جرو دنيا تطلع تقولي جدا سبحان الله رحيم أدان كتات كناف ربي سؤومي هذا وجولين براكم وجولي أتيه جتة تمير أمتى قدفت سنة هاتي سالة إذا قدفت ما فخلاق أقارين هذا إذا وجنين جيران يا أمة ما نجنن يا هاتية والله نم أكنا كان إسنوتنا هذا ما نجنن إسنو مرة أنا أرقم نم أكنا كن ربي جانت سني هاكل نجتوني ما جت ما تان نقطو كما نمتش ربي ستك أبي خنا سيدت تجارتي ما سنو ها بركة تيزي ما يتن دعائي نما ميكا قريه ميام رب ما جارتي سن جانت سي هاكل شو كما نمتش خنا سيدت والله دعائي سننجد أبر سلا عمري نسن دومي ودو نمني تقو يسن فودو باتي أكم تاتا نمنو مان تقو إجابت دنتش سلالو باتي أكم تاتا جارتي تنا نمتش خنا سنيده ميتي namicha bareedaa kana namicha gartanii gaarii kana jaarti masanti isinii dahee bara jaartitti sana taate jettuun sun tayoo isiin alaa yoo ijoolle isiin jettu buna jalaa karaa qabattu sun bara bunaan dheettaa bishaan danfifteetiin akkanaanuu bishaan rabbii ka danfifteetiifuu gadi dhuydu san yoo jaartiin alaa ijoolle yoo warran isiin jette asii jalaa buna jalaa awwaalta maaltu kanatti si ergesi kanaaf uumamteeti هيا هذا إساج بتنا متجالته نمتجمع جالته مال الرجالة تري هذا إذا إيه جته تريده إثباته عمرين إذا تجاوبته إتبوته غرزة إتبلته إذا ديت تسانو نجبته مال سر الرجالة تمه لا إله إلا الله يا دبرتي إسلام أخلاق نكوني يوك أبا نلله تججرت شو قمنا سلا دبرتي إسلام إن شاء الله وأنا كنا نقبضو أخلاق كنا ججرت شو قمنا نوت سبحان الله حديث إمام حاكم أوديس كيستي عائشة رضي الله تعالى عنها ما جت يا رسول ربي تي وجتين أي الناس أعظم حقا على المرأة جتين نمني قجيلان حق جارتي الراقبو يوكا دبرتي الراقبو إن يا رسول ربي جتي قافتي برا رسول قافتي يا أبو أدو مني كنا كانت واسنو دبرسو باتي واركني برا حيوانة تاني إسلا حيوان سري يوكا حيوان لفر ديمي وادي دكانة تاني برا أمتتو ينخبجي رسول ربي تنخبجي برا دكانة كيسا سنباسا نقرأيفا والله ورب الكعبة دكانة كيسا نباسا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان اندالا فننقنين برا ديما ما الجنانين قال زوجها جار سيفيتها الراقبة إرقودان جار haadhateetii mibarre yoo jaarsatti heerumte jaarsuma kee laafaa kanatu haadhatee caalaa haqasirraa qabaati yaa dubarti maa jetta ila dubbiin isin yaagalu baree kanatti akkan dogoggorre dubartii irratti hayxi jajjabni ka jirtu maalinni isiin haqa jaarsaati dhiirarra hayxi jajjabni jirtu haqa eennuuti haqa haadhaati isiniifa bahee amma dubbiin kun إرسني ديبئة يا رسول ربي جتين الرجبان حقا كغرتنين نور رجل كدبرتين رجل مال جنان حقا جارسات جرانين الرججمن حقا كجارس الرجل هي جنان حقا هارات جرانين أتي حقا هارات أنا دمبلي سوبر بعد داري جارستي تقلي دمن جتاني يو كان وجن جراد يو كارتي وجن جراد جتاني أبدا كان في أبلي وانكيا جارتين مسلمة يو كدبرتين إسلاما أخلاق غاريو قباتي هذا أبا إسا إرتي هنافون قبض أبلتي يوكا أبليين أبا منا إسا إرتي هنافون قبض راحة أول جراتشو قبض سكينة أول جراتشو قبض حق إسان اللي جيسو في قبض إسان جالتشو قبض دبرتين أبا منا هذا منا إسي إنه هذا إسا جالتو في دبرتين تون غراغرما قبض يا أبو هاتي نما جانتات نما غاري والله ربي جانت فيها قال شو جدي مي برتاي أكتني راها قد وقرتا أكتني سجالة وقرتا مي هارتي ولين هزيار ركاي ولين زيار راجدين يو تليفون كتاو تاتي مي أرى هارتي تليفون دها رصيد التنابي تجدين هند بسامي هارتين دب بساجدين هاتين جدين سنو هاتين جدين هارتين دب بسامي رصيد التنابي تجدين اتدول يا هارتين أكم جرتن قالتوما كما نمتكنا ناديتن رب جانت سنها قال تجدين سبحان الله أخلاقني مسلمة أكسي
isinirratti dheeradhe natti fakkaata isinirratti baay'ee dheeradhe natti fakkaata baarakallahu fiikum dubbiin hin dhumu baarakallahu fiikum insha Allah ta'ala yoo rabbiin fedhe waa hedduutu hafe san itti deebinee walumaan insha Allah itti fufna ammaan isinillee dadhabdanii abbaan manaatii fi haati manaallee mee walitti dacha'atii wal mariyadha akkam taana waliin jedha bada tabadde akkam taana dubbiin dhuftee jedhaani abbaa manaa aqlii qabda haadha manaati yoo aqlii qabda mee namni aqlii qabdan takka takka barreessa aqliin qabdaniimi hin barreessinaa dhiisa akkasi mee galiitii wajjin haasawaa taa'aati bada tabadde dubbiin dhufte akkam taana jedhiin akkamitti gartee mana keenna kana raahaan jiraanna akkamitti jiraanna raahaan jedhiin taa'i yaada sii irraa argitaame gariin namaa bara dubartii wajjin gad deebinee haasa'ina amma kalaas dadhabne guyyaallee dalagaatti oolle deemachi nurraa jedhaani yoo isiin dhuftee bira teettee itti haasa'uuf bada abboo jettee waa haasa'u itti banuu barbaade deemachi nurraa dadhabe anti yaafu laa akkasii miti dubbiin raahaa godha taa'aati haasawaa mee mawduucuma jiruu teessaniitu taa'a haasawa mee ta abbaa manaa ta haadha isaa itti deebina atillee yaa dubartii aqlii qabdu waan arreefu sii dhaame san waa meeqa isinii dhaame amma waa jahan kana waa 7 waa 8 waa 9 yookaan waa 10 isinii himaa waan kana yoo qabaatte qalbii abbaa manaa keetii yeroo feete qollofta yeroo feete banattaa beeki yookaan akkanumaan ofii badii ofitti dalayde akkanatti nagatee maalii na godhee na biraa lixee kun akkanatti akka ji'a ganaarraa quban qabu hin jedhin baraa nama akkasiitu jira gaaf tokko dhiifama naa godha waan argame asirratti himulleen hin barbaachisu jaarsummaa wahii keessatti dubartiin abbaa manaa himatte maal jettee himatte dhageette yaa biyyana nama gugurdaa irra teettee himatti beeka nama gugurdaa nama ulamaa nama jaarsa biyyana waan biraa waan isin himatte jirtu ji'a jahaa buliin meeqaffaa ar'a anillee keessa taa'ee caqasa ji'a jahaa buliin meeqaffaan ar'a guyyaa tokko firaasha kiyyarra ejjanne jetteen maa jettan dubbiin jira amma dubbii kana eenyu gaafataree tachi taree namicha maa jettan nama ji'a jahaa guutuu firaasha haadha manaa isaarra ejjatin ofii manuma san galu akkam goota namni isin akkami araasisan nama kana hin gaafattaniifi subhaanallah gaa wanni godhan hin jirtu ree dubbiin jaarsummaadha maal jette abboo akkana siin jedhanii jennaan maal hime dhageette maal jedhe fayyaan qabu hin jenne bar na dhukkubaayu anti yaafuu haakimii turee kun hojii haganaa ji'a jahaa guutuu ala deemee ture hin jenneen wallaahi akhlaaquma isiitiif jedheen akhlaaquma isii dadhabe jedheen maa jettan sanallee wannan keessa isinii baheef yaa dubartoota dhiirri nan dhageettu beeytu har'a dhiirti gurran qabdu har'a dhiirti nan dhageettu ani dubartii qofatti haasahaa jira har'a yaa dubartoota dubbiin isinii yoo galte dubbiin akkana yoo isinii kan galle taate odoo isinitti illee rarraasanii isinii hin galtu yoo dubbiin isinii galte dubbiin akkana yookaan isiniiyyuu hin galtu idime yoo ati abbaa manaa keetii hin qabatin namni sii qabu hin jiru mootummaan ati itti himattullee addaan si ariitiyyu namni gariin baraa amma dhukke itti kaasee mootummaan funyaan isa seenee jedha wallahi funyaanni seena wachisan addaan isin ariitire walittuun deebitan faataya innillee sanuma gadeeffatee yookaan achiin tarataya yoo ati waan amma reefu jenne san hin qabaatin akhlaaqa gaarii xum'aaniinaa abbaa mana keetii laafaa kana yoo inni hiyyoomatillee hiyyummaa isaa waan inni duraan sii godhe san gaafa si fuudhuu waa meeqa sii godhe gaafuma cidha keetiisa waa meeqa sii godhe yoo achiin booda hiyyoomatillee hiyyummaa isaa tan laalin kama gaafa si fuudhu san sii godhe san yaadadhu ati uffata inni sii bite san yaadadhu kagartanii yaadadhu waan mara kanaaf yaa obboleewwan kiyya dubbiin gaa baay'ee isinitti dheeresse insha Allah dubbiin kennan dhaabbatu ittuma deemaa jira
دبرتيغا هغنم إراد تتوينة نسال فتلي تعرفت أمو إن شاء الله ولتقدفون وانجرو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما دعايتنا قرتني أجائب ودما يسيج الأجر كما قيس رب نيادة جيده نبيو توان جراني خلطان لقيت أبا منا كيف جرتا جارتي أتلا اسم كيف جرتا متي الدياءاتي دعايتنا خلطنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا نمني برايو والله والإنجالة بؤان كيف سنجرتم قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والإنجالاتي دعائي والاتكاراتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.